twineho nanondi zo kwatanisa nawo mu office Madame Debra District ya Ntungamo okurabira mu office y'ebyobujubi hegabira barisa b'ibyenyanja obwenyanja obuto oburukwingana emitwaro 4 hamwe n'ebyo kurya byabo okubasa kutungura ebyobujubi omu district. Ahari ebi obwenyanja emitwaro 2 buhirwa abantu buntu kandi obundi bwenyanja obuto emitwaro 2 butibwa mu kidiba kya Kamahuri omuruka gwa Kakanena higombora ya Rugarama North omu district ya Ntungamo. Erizoba twantugaye ebyenyanja bikushika emitwaro 4 kandi ebyo nebyo kikora kitweta enjeje na omutwaro gumwe ebyenyanja tweta emare na catfish omuzungu kandi tuza kubagaruka twabahereza tons 2 z'ibyo kurya ebyenyanja ebyo tuza kubereza ba farmers 19 abakanye kubyejika we n'umuntu wena oyine ekishara natugenda tugire ntasya ekishara okuzamu okahingamu akakabeji okahingamu utwijo okahingamu emirenzo yanyu y'ebitakuri ejo tekwija kwiha mu bworo derafa yorebeka ngo hati watunga nanga wahinga ebyenyanja ebi nebyo kumara umwaka abajubi batakatandikire kujuba kugira ngo base kukorage kandi nangwa no kuzara na noma yaje amahango nubashashura akasende kake konkogo wakashashura agirinda kugira ngo etafa nangasha abantu bingi batakija kandi bakabasa kubishisha bikahwama then into enka department nturagirwa nangashuya mandate ku regulatinga kwara ho mwaka tujya kubereza size y'akatimbe y'umuremo mukoresha kandi abo kugira ngo nakace tujya guma tuyamu periodically twata mu kameza 3 tucinga mu ameza 3 kandi ni mwabaha embubeje mugende mu gikorese cyo kubanza cya byona hariho ubwo bunyunyi hato mwabitwara hati paraza nakano predators zajara zita zati zo zishe tukumanya n'uburugankahi tukumana ubukagabuta obunyonyi buruho hariho kamuzinzi hariho kandi akanyonyi kakwenda kushanka kanyamunyu ko muringwa ko nkagendera kimwe kakikenyanja nkahi ahansa aho zirikita aho kiri so nebyo byona murebeke ngo hatu mwataho no kubukuma. Abebembezi ba district ya Ntungamo ahari mu chairman w'entebe ya katano Samuel Mucunguzi hamwe na mukuru w'abakozi Federis Kiza hatenebenda abantu okoresa je project giho kwetungura production department sente ahazumuzi twagihire nzizi bazitwanjuriraha kandi zaza kuzumba hiye abakutwara ibyenyanje ebi government ne 17 tubikora bishaka cyo kubanza n'ubwo bitende byenyanje ebi aho biraze byakura burije mesente abantu batunge ntasya mu employing abantu abaza kutandika kubihemere ukinjira biduba turijo mu bwo so niza kumekinga shuma ngo burishara cyo naho kiti twachikoresa kubi twatunga ebyenyanje kayonza kuriya yo naho nindeba mizago ngafabusha imwe abana nkaba cyafura nindeba mwena muri yoko bishara byanyu n'bifabusha bo habarisa b'ibyenyanja ntibajya mu project neza kubayamba no buharabe hakiri hibura ari ibyo kurya by'ibyenyanja hamwe n'akabeyi kace ebyenyanja byitu ebyo kurya biri higuru hariho nyamisho yo kurya ibyenyanja byitwa Adamu umwaka tarene kabakar kace gatakucya kurebeka mangu utakora mushobozi wo kutwara byona mukomba kumushangana ubura mu miroresha tweshatu gutwara w'iki nyenda kusima His Excellency President abo maranga oguya tutiremo kureba ngo twabasa kozesa je ebishara byitu twabihamu obugege gasha kwa Samuel Ahomza ahabwa Tayari West Agenshonga.